Alright, so today it's our next day. I'm really grateful for this to Almighty. So now I'm with my friends, with my guests from Saudi Arabia, going to where? Assalamu alaikum. Okay. We're going to a mountain. Alright, tell me about our plan. We are going to make fun and cooking, our traditional cooking in Saudi Arabia is kabsa. Kabsa, oh, I've heard a lot. I ate it a lot. So where are we are going to be with the nature? There. Yeah. And it's nice area and nice people. But some people stuff. This is good. What is else? Is it your first time, Akhi? Yes, this is my first time. Yeah. And I'm enjoy also. When you are coming back, tell me. That's my first time. Yo, assalamu alaikum dostlar. Sizlerge ысык көлдөн ысык салам жолдогубуз келет. Азыркы тапта биз кереметтүү Кыргызстаныбыздын бурчу болгон Кырчын деген эмесине келип отурабыз. Албетте мен менен чогуу Сауд Арабиясынан келген достор бар. Yo, assalamu alaikum, gentlemen. How are you? Oh, I'm fine. All is good. How you are? Everything is Tell good. me please, how Yeah. you are enjoying the weather? How do Until you now, like the Kyrgyzstan? until now we feel happy. Yeah? It's excellent. Very good. We never see like any this view, but we are feeling good. Very nice. Happy to hear that, brother. Enjoy as much as you can. So, at the same time, the hero of this day, can you tell us what is the program for today? What are we gonna do now? What are you doing we are, now? Riding a horse and we are going around there and we will be by sheep. Cool. And we will be cooking today by 10. We'll be see you another our traditional cooking, Yeah, same like kabsa. very nice. Woo! Анда эмесе достор, мынакей мен үчүн өтө чоң кубаныч, анткени карабайсыздарбы, кандай кереметтүү жерибиз бар, кандай сонун таза абасы, бийик тоолор, токойлор, карагайлар деген адам үчүн эмне керек? Толук чын жүрөктөн эс алууга, Албетте, кубаналы, өзүбүздүн мекенибизди сыйлайлы, караңыздарчы. Мен чын айтсам, Сауд Арабиясына, Дубайга барып келгем, ал жактан ошо Дубайдан Сауд Арабиясына 30 саат автобуста жүрдүк, 30 саат жүргөндө мен чын айтсам бир мондай дарак көрө алган жокмун да. Бизде болсо караңыздар, дайнекти баягы устаздарыбыз айтмакчы, өрүк жеп дайнекти тамашалап ыргып койсоң өсүп чыгат дейт. Андыктан келиңиздер бактайлы, өзүбүздүн жерибизди, мекенибизди таза кармайлы, патриот бололу. Анда эмесе дагы көрүшкөнчө. اهلا يا حسان. ما رايك يا للطبيعه. انظر يا صاحبنا انه يشعل النار، يوقظ النار. يا ابو الراشد. كيف الحال؟ الحمد لله. اهلا يا حسان. Веся, 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 через завтрак у нас. Ты чем? Разом? Тройный завтрак у нас. Молчание. Assalamu alaikum dostlar. Мына Кудай насип кылып, азыркы тапта Дубайда жүргөнүбүзгө 2 жыл болду. Мага көптөгөн Инстаграмдагы достор, Ютубдагы достор кайрылышат. Дубайга кантип кетүү жолдор боюнча. Дубайда жашоо турмуш кандай? Андыктан мен жөн гана өзүм үчүн сиздер менен баягы бөлүшүш үчүн Дубайдагы бир күндүк жашоо турмушту видео аркылуу тартмакчы болдук. Дайырбызбы? Биздин негизи комплексте 2000ге жакын
киши иштеген соң биз үчүн могу окшогон автобустарды транспорт аркылуу жумушка жеткиришет. Андыктан бүгүнкү күндү биз баштайбыз. Вы знаете, ребята, я проезжаю по этой дороге каждый день на протяжении 2 лет, да, вот 2 года уже работаем в одной компании. И что я подумал, что я понял, что вот смотря на вот эти высокие башни, Бурдж-Халифа отличается своей уникальностью, да, она самая высокая башня в мире. И мне кажется, в этой жизни также людям также нужно быть каким-то другим, вот, необычным, да, то есть говорят же успешные люди, если толпа людей идет в одну сторону, ты иди наоборот, у тебя будет шансов побольше, чем у этих людей, да, вот поэтому всегда хотел отличаться чем-то. Вот мы приехали, ребята, вот здесь. Этот комплекс называется Аль-Хаптур Сити. Здесь имеется 3 основных отеля, которые принадлежат компании Marriott. То есть отель W, отель St. Regis, отель Westin. Да? То есть очень известные бренды в мире. Вот именно здесь я уже работаю 2 года. Вот, и с момента моего прибытия в Дубай каждый день прихожу на работу. Вот. Что хорошо здесь, что я для себя приобрел, очень хороших друзей, хороший опыт. В нашей компании работают более чем 80 национальностей. И, знаете, очень интересно. Каждому из них нужно делать свой подход, найти свой язык, разная культура, разный менталитет. Вот поэтому, да, вот так мы спускаемся вниз и поехали. Yo, came from Kenya, hold on. All is good? Yeah, double open. Yeah, good morning. Hold on. Thanks so much. Вот так вот. Итак, ребят, это наша кафетерия, где мы кушаем. Да, он действительно большой, необычный. Good morning. И что, в основном все блюда, которые они сервируют здесь, фокусируются на индийскую кухню, на филиппинскую кухню, а также на пакистанскую кухню. Так как вы знаете, в основном Объединенных Арабских Эмиратах большинство мигрантов, они с Пакистана, с Индии и... Да. Вот так. Больше всего в кафетерии я люблю завтрак, да, вот кукурузные хлопья. Я с детства любил, конечно, с молоком непосредственно. Сейчас ждем, пока поставят молоко. И тем не менее, ребята, знакомимся. Мои ребята с Африки. Йоу, Джалмас, хандайзинг. Yeah, what's up, people? День. Dang, dang, dang. Yay, bro. What's up? Wow. Then. And then look at this. You know, look at what I'm eating. And then look at this. What they are eating. Wow. Oh my god. You are the rock star, gentlemen. How you doing? I'm a professional bodybuilder and rocksman, internationally known, you know. I have to eat a lot to gain muscles, to maintain the muscles. And Exactly. my brother Hassan is living today, not departing, but leaving us, maybe going to another property. And we're gonna miss him a lot because he's a brother, he's a friend, he's everything. He's so lively, he's so lovely, and you know, with him you can have a very good day at work. So we're gonna miss him so much, and we're gonna just tell him, wish him well wherever he's going, that God guide and protect him, and good opportunities and good openings wherever he's going. Dang, dang, dang. День. As usual, I'm doing it. Да, хочу здесь отметить, да, что мои ребята пожелали мне всего самого наилучшего, да, чтобы я достиг хороших высот, что и мне действительно приятно работать с ними, вот, друзья, вот, находясь за границей. В первую очередь,
мы встречаемся с разными ситуациями, да, трудности, все это такое. И на это... Ну что, уже 7 часов утра, переоделись нормально, теперь берем наш мастер-ки, приступаем на работу. Hi, good morning, how are you? Thank you so much. صديقي شكرا كمان خلاص I'll call you back. Alright, thank you so much. Oh, is that our legend? Assalamu alaikum достор. Yes, that's right. Мына бүгүн Кудай буйруса сиздерге кичине чакан иштеген жерибизди көрсөтмөкчү болдук. Андыктан менин иштеген жер ушул жер. Кайсы конок келе турган болсо отелдин жүзү аркылуу отелдин жүзү болуу максатта биз конокторду 5 жылдыздык деңгээлде тейлөө кылабыз. Кызмат кылабыз, маалымат беребиз. Дубай тууралуу эмнени каалаган болсо ошол маалыматты жеткирип, отель тууралуу бүт баягы маалыматтарды беребиз. Караңыздарчы, кандай сонун. Аллах Таала бизди кереметтүү жерге бөлөгөнүнө мен 1000 мертебе ыраазымын мынакей. Биягын карасаң тоо, астын карасаң булак чыгып аткан Саудовский Аравиядан келген биздин конокторубуз тамшанып дарат алып, сен сон жерде жайгапсыңар. Бейиш экен деп таң калып аткан учуру. So my name is Mishken, Kyrgyzstan on the sideways. It's push on. Yo, эми сүйүү жөнүндө кеп болот го, тана баштайт го, сен сүйлөйт го. Сүйүү деген рахаттуу сезим, бакыт жыттына мас болгон кезим. Сүйүүбүз түбөлүк болсун, кызганычы арам ой кетсин. Кыргызстанга арнайбыз бул ырды, тоолордо суулар шаарага коздугунан рухум тамшанат. Бейиштей жерим сен Кыргызстан, бул жашамай сага арналат, бул жашамай сага арналат. Listen or be quiet or you can inspire. If you can do nothing for yourself, you can never acquire. Yo, put your hands up. Put your hands up if you're listening to the message and feel the sense in it. We're doing freestyle, me and him. Kyrgyz to Kenya, Nairobi, capital city. Yo! Hatunagara kind of bullshit. Hi everyone, I just would like to say something about Essen. That it was with us from last 2 years, and I do highly appreciate his effort, dedication, and the collaboration towards our department. In fact, he was our pre-opening member, and we will miss him a lot. But it was pleasure to work with him. He was so passionate, he was very professional, and he was so kind to everyone. And only the message I can give it to him wherever he's moving to, wish him all the very best. The world is very small, and I'm very much looking forward to see him, even in Kyrgyzstan or anywhere in the world. All the best, Essen. Thank you. Kapımda bir ara gülçü canım bir kucaktan suyumdu. Suyçu canım tümülüp bir gel olup cürçü canım da aralap yaşı. So guys, now let's check it out how Africans are strong enough, you know. Like, let's see, he is saying that I'm gonna lift you up as a dump, right? Let's see. Go ahead. So what do you want me to do now? Okay. 1, 10 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
As you have seen, they're dangerous guys. They are like animal, you know, wild animal. Yo. Whoa. Imagine if we fight, what's gonna be happen? But it's all about technique, you know. All about technique. Eat your life. Yo, that's it. That's it. You wanna fight? New videos coming with the fighting, guys. Yes, everybody's hungry now. Do you wanna eat? Do you wanna? All of us, we are waiting for it, yeah? Welcome to Kyrgyzstan, guys. Woo! Nice. Карабачы достар, кандай керемет, я. Кандай керемет. Сон. السلام كيف حالك هنا؟ بقرقستان. We love Kyrgyzstan. It is a very nice country. It's very green. The mountain is outstanding. Everybody's. We just maybe need next time the Kyrgyzstan people need to be having more smiles. The only guy who smiles in this country is you. Hassan. Oh yeah. And we love this hotel. And if we come again, we'll be here. خلاص إن شاء الله. I love this country because of you. Oh yeah. Mr. Ihsan. And this country is beautiful and the weather is nice and the people is nice too. Very good place. Thank you so much. Thank you. Arabic. أنا لازم عربي. كله هنا والله إنجليزي. شكرا على تعاونكم معنا وشكرا يا إحسان خاصة ونشكر جميع دانييل والطاقم جروب. Very nice. Thank you. Yalla, have a safe trip, gentlemen. Inshallah, see you, yeah? Oh, this is the coolest, stylish person. Whoa! حياك الله يا إحسان. صباح الخير. كيف حالك؟ إن شاء الله. الحمد لله. صحة وعافية دائما إن شاء الله. فرصة سعيدة إحنا تعرفنا عليك يعني. وأفضل ما في هذا المكان تعرفنا عليك أنت يعني. حبيبي. هي أحسن شيء وأنت أخ علينا هنا في قرقستان يعني أو في بشكك. خلاص. ان شاء الله اي خدمه شيء من السعوديه وفعلا جوالاتنا عندك او تليفوناتنا نتواصل معك ان شاء الله على خير. تمام شكرا. جزاك الله خير. يلا جلمس مع السلامه. مع السلامة. مع السلامه. مع السلامه. ثانك يو حسام. شكرا يا احسان. ولو تسمح ظروفك هذا اخر شيء. عطى صوت. وشلون انساك يا مدلع وعوفك يا مدلع وعوفك يا مدلع وعوفك هلا هوبا يا مدلع وعوفك يا مدلع وعوفك خليك القلب معلومة يا مرفد ولا العيون القلب معلومة يا مرفد ولا العيوني مرضية انسى هوبا حبيبي We had an amazing day, guys. I would like to appreciate my Arabic brothers from Saudi Arabia. I'm really happy to meet them. And the Kuwait, there is one person from Kuwait. So yeah, I'm really super happy to meet all of them. These guys, all of them. They are super nice.